Sende mag radio e kambi mar Royal Media Services malendo gi dhokamba obago nyasi mar iki apago chiko nyaka nochak tiyo. Nyasi no ne obagi e kaunti ma Machakos kendo kelo kanyakla jolendo kod johera mag radio no mawuok e gwenge mopogore. Kanolose nyasi no jalup gavana e kaunti ma Machakos Moses Mwangangi opoyo radio no koyango ni okonyo e oro puonj mor kod weche manyien ne jowinjo mage. Jothumbe kamotingo Kithungo Raha kod mamoko ne omiyo ji nyiero kata mna mor e nyasi makamano. Tumesema tutajumuika na nyinyi, tuko na nyinyi na tutaendelea kushirikiana na hiki kisasa chetu cha Musi FM. Tunawaamini, tunawapenda na tutaendelea kuwa pamoja na wao. Sisi kama Matongolo tuko na furaha tele. Manake Musi amekuwa kitupa taarifa yenye iko na maarifa na tunashukuru sana. Tunaomba Mungu azidi kuwabariki. Siku ya leo Musi FM tumeadhimisha miaka 19 na tumesherehekea kwa sherehe kubwa sana ya Musi Night mjini Machakos na tumefurahia sana. Mashabiki wamejitokeza kwa wingi, tunawashukuru sana kwa kutushika mkono na tunawaomba wazidi kutushika mkono na kusikiza Musi FM.